Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Pius Marwen MLA bat MDC jong Karanikor constituency henne kasngi kalai phau taring harengkat kajing sakhilang ki nos ki doktor ki sordar shnong bat ki pat ba jong kadong ka thanwa kaji ulayo ban pelat pat ba saya kawai ka kali ket nong pang happy HC wa kaji kabahap hapo Karanikor blok nakabantaban ai kajing syakri ya ki pat ba jong kani kadong bat ka than. Kumban syukudau kani kadai kasian kabasan hakaban nakaliang uba pius ulayo ban pelan yaki kali ket nongpang namar kajing don kambat kajing yar jong ka constituency nakaliang uba pius Marwen haba ai jing keren ulapen pau ya kajing sngau komen kabakrau hakaba ulayo ban pelat sakawai ka kali ket nongpang hakani kathan lengba kajing syam khia katanat ka kot ka khia kaban yarap ban ket iki breu ki bapang basitom bat ban pensok ru yaki doktor hakalet kawan. Hakani kasngi lapan long ru ya ka awareness program, hakani ka PHC, hakaban nakaliang u Dr. F. Lartang, DMHO, bat ka Dr. SD Rentatiang, kilayo ban pensyai kipat ba, hakabayaday bat u injekti ka COVID kat kendai. Katakan mesti mujanga kamar kala slay hadu katakta namar ngalasmo komen. Ngalasmo komen bang kami ka PHC baka jijangi kala dan ka ambulans. Kepala no sunyang da UMI berang-berang mujangi. Tegani ka al-aimin sim kalapan sultanat ya ni kum gashnang kathau ya kani yangi ka than chini hakipor badan kam kirki kam tam gini gina si doktor kile chulkam kile dor komot ba kile dan laga janggali kam bojinge shu te kerman scam balang ba janggali ka ambulans ka ba nagalian jang family jangi umsa IT hakani ka PSC hakani ka C te kerman scam ba kalong kabayay kabayay renti tang kawai kabang asyalap hakaji dai bat kini ambulans jong kilo ki sang ki bawan bo te ngalalap yak ambulans jong ka himalang ren ngalalap yak katang nangka yak ani ka ambulans jong ka sokal ngam prem palam te dai kidan ki pun ki bri ki masin kabu hakaji dai bat ka ambulans kata kalong bang iong bagadai ka ambulans jong ka sokal dan kam chuban siyo Hindi dakan mau kali kamla banyak klaim kau penyang. Kamut kadan kam ya ka donation lani kamu perlu kacing ai kucingi haka bor penya jonggang jong kata kabor. Cuma lada ai ka ka PSC kamut kadan kam ban jakalnya sutu kacing dai ban Shlong di bahab haka PSC. Di man kasi ni don di session ni ai awareness mo ni apa kinyawan ni KLMT tama kalong ba bon sin ni one pie claim dani way beneficiary do mismo si ekaka di nasto ba kadang kajing mon kaliang jang kasnong ne iway armo iyeng bakin patsmo tuphan ne lani bakin so ano kumpada luad banan siya kaman siya ka injection wala ka taro ni nakaliang PHC ni jupo ba iki awareness program Asha lani ki Anganwadi ki ANM na ki subcenter ki July ki tour jang ki batay mo tikala long no kapor ba hindi ban wan shikman ka hawan no naladi mo bagin wan shikman ban wan shim ni kata ko injan mar hoy ni tin kadi mo bangin tin mar udah muknya si pang uparang kumay tingin pat jiwa sngo kumuta usuwan ni isiyo pang baro bahap test bahap inject Kunta tang hapo shisnang kija kita baro hoy kalau ka ba so kendit tambangin di balong akte namar ba ni hapo PHC lani naka sarkaro bayo kini ki inject kijingara bangiyo hindi bang issue tini na leer mo kidan kita start science ya puli kandi ka jingpang kila tek bahar kila research de kalau ka bangi don pok niyo no ikanika injection hapo shisnang nama kilaya start kasi brio hado ba ka technology ro kala biang kila yo ikata ka inject mo kila yo ban sna wood tingiro idan bok ba kala wan wood sha bakan pen do no ya kucing Allah kijing em di brio baro hapat
Di kalau kasyong lah ni naki sisi med mon naki peri nasional na ibe may ibe menginyawan sama dengan shem. Benai baladap syakiwi ki jaka Diong balada ka sokar kan perslam Bomansi na kalian gedungan Nahat bertolak ni Nah kebenda Kani ka dong ka thain ka bahap Akani ka PSC Wakaji ka bagi hap Nadu area Pemandalon Di Pamopra Nong Pengir Di sektor kawasan untuk Nong Renyang Nong Umer Nong Renyang Di lara slam Kemud na kalian gedung maru Nahap ni Pen berkhap Ketau lagi wiki Lat binti Lagi meibat Nrei hakini kisgi Kibaladam, tayo kibaladam. Iso tunat pangilayo ayah kubur. Pangilayo ayah kubur bana kalian ke sorkal kala bu ya kawai ke ambulans hanne hapo PSC wakaji. Kata kamu kini ke ambulans kadai baik kapa kerpang nang nehi. Kamtai ke berong pencubha nanti namo kerwat lani nasilong kini kalalong no ke permanent kapa penungkam na kamta kini ke PSC wakaji. Tikat no, nak kalian lesem data nak kalian keconga, nak kalian kipaiba jom kalian kodong kethan, nak kalian ki bor penyat jom kalian ke PSC, kita tak kemensem kaba semua komen, kaba ngiyo ya kalian ke ambulans kaba ngi kamla susu, ben syakri kamha, nak kamta kabha kamet, nak kamta kakwet kakhiahi, nak kamta ki nongchong snong nongchong kau jom kani kadong kathan thì kumba nila keren na ki rurong ba mene bat habis ko por kum ka jingker pat na malhoy kani kambulan kabadai kaba ai da ka sorkar na kamta ka jingnon kam jungi hi ka sorkar ka ai yangi hi te nga sobu bat nganget hiru ba kani ambulans kani ka junga kani ka jupi Namar katiari ka jong ka sorkar kadai ka jungi kampam kani ka ambulans dai ki ai na kanta ka jungi lang tika po ya ka jing kerpat na kampa nado ki bor penyat nado ki non penunkam ya kani ka ambulans namar kumba yung doktor datang mentah apa mau keluar ki pong snem kini ya ka ambulans ti iwe romba mene yung bawa adon teng ki ambulans kebabu dakan hima panila po lagi sing malang nrei klem da penon kam hok na kota kajenon kam jong paipa te nganget ba kani ambulans kabangi don ne PSC kam long su kabangi su pendong kam baklano banginnya sumarlang namar kani katiar ka jongihi nginnya sumarlang lapan snow shamdai shapo shilong abe Chow director, dari nak kalian dah jom kiru, kila persangi, tinting bun kiba lapha, tinting don kiba, inong kumo don tinting kiba, soto balapha, syaki jaka kiba, ham jingai ne ham paji, kimtre benwan, de don abun pak kicingge, dari wala kataru, nyendai bentuk jengkemen, ngafrai bah hakini ki, benai ki puar ki bansawan, mangidu wilayah budin, bakumu bapenyok. Doktor Armut, ndai tang doktor, ndai kiwe di departemen kiba dang duna, hidang trestom, ban penbiang lut ya kita. HBD bat ka building ru, buat hang ne te kamba don kumbangi, di mata kamba don ne kata kacik duna hadu kata, ndai dang don kam saki kotar, na kamta di kibatrai hang ne, di ngatrai ba kapto kat ne por. Ngin sayo yaki kota bat habaya dei bat ka repairing hang neru te ni soto ba yidon kam hi ka repairing tinggal ayo keren bari daftar yang manta kam su bai dei ba ke repair nu na ya na kam ta kan alas dam ya ka PSC bale repairing kemdei tang PSC wat kitu ki art li ki shop center ki art li ki shop center ko ye po Nornyang berkuih po, ranggalan ngelayo susu kan extend balik apa yang dulu kan, lightly hoy, apa jaran kawai, apa nornyang kawai ada po, ranggalan, dia nak apa jadi sok sentar berais susu ya kas jing sumar kapal paka, dan susu ke jing sumar kapal ham hajam, dia nak kalian kasokari kalau
kan berkreat balik ha apa jadi bat ketu kasop sentaru di kiwi bentang teman ni suku bakajaka dumin hidang don kam sipun kiben le di hakaju kapor along ni kabe banyu alot sisle hendrei nyindai banyu jingkermen nak kapor nak kalian kajungi nyin persangi bangin yo ya kajaka sumar kaba paka hapo kadong kathan